itu mikir agar niis kakak jelmaan ya siap soalnya deh pokoknya yang tuh anjing ya mah beneran jelema ini sok isin kain teh wah aing geleukeun ka isin lagi dit kebenaran dit si dit sok jail ka urang ya kudu sok jail wae sajalan dia apa oh hayu emang jail jelema eta mah hayu jailan dulu akan sakit goblok sih keluar